Yes, kambasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muherereye. Murabizi ko ari za nkuru z'akadasohoka kabisa. Njye ndi Emmanuel, iyi ni Newsline Rwanda. Rero murabizi ko ari ya makuru ashyushye cyane ndetse yahariye cyane cyane mu buseruko bwa Kongo cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntambara irimo ibahuza n'umutwe wa M23 igenda ibafatana uduce tugiye dutandukanye. Rero murabizi ko ari ibiganiro byari bimaze igihe bikenewe. Perezida Felix Tshisekedi amaze iminsi yarabyanze kabisa, yaranangiye. Abasore nabo bati tuzarwana mpaka tumugezeho uyu mugabo. Rero murabizi ko byari bimaze igihe bashaka uburyo haboneka amahoro hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo umutwe wa M23 wumvikane n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo baganire ku kibazo kiri hariya mu gihugu cya Kongo. Rero ejo ku mugoroba nibwo umuyobozi rero wa hariya i Rwanda niho bahuriye kabisa, ahura na Felix Tshisekedi baganira uburyo bazaganiramo na M23. Rero nyuma yo kuganira baje guhana itariki y'igihe bazahurira n'uyu mutwe cyangwa se umugwi wa M23. Rero ni mu butumwa rero bwatangajwe hariya, bwaturutse hariya i Rwanda kabisa, ko hariho amasezerano azabera ku itariki 18 ni mw'uku kwezi rero kwa gatatu. Rero nyuma yo kuganira, M23 rero nayo ifite ubutumwa nyuma y'ubutegetsi rero bwa Kongo buvuye ku kejo bukemera ko baganira. Hari ubutumwa bw'abayobozi ba M23 banyujije ahangaha kugira ngo babubwire n'abandi bose. Ubuyobozi rero bw'umutwe wa M23 buravuga ko ibiganiro byashyizwe bikemerwa kabisa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero byakomeje kuvugwa kenshi n'uyu mutwe rero ko ariyo nzira yonyine yavamo umuti w'ibibazo bihari, kandi ko wariyemeje kuzana Tshisekedi ku meza kabisa y'ibiganiro ku bushake cyangwa se ku mbaraga z'igitugu. Bari kujya kumwizanira rero yo yanga. Rero ni nyuma y'uko guverinoma ya Angola isanzwe ari umuhuza mu gushaka umuti w'ikibazo kiri hariya rero mu burasirazuba bwa DRC, itangaje ko rero Perezida Joao Lourenço azatangiza ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo Kinshasa ndetse n'umutwe wa M23. Rero ni mu gihe ubutegetsi bwa Kongo burangajwe imbere n'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yari yarabanje rero kuvuga ko inshuro nyinshi ko guverinoma y'iki gihugu yo itanze cyangwa se itazigera ijya mu biganiro n'uyu mutwe wa M23. Rero muri ubu butumwa yari yatanze muri Mutarama, uyu mugabo yatanze ubutumwa ko atazigera yicarana n'umutwe wa M23 cyangwa se ngo baganire ibiganiro rero ku meza. Ni rero no kumuzana ngo ku bushake cyangwa se ku mbaraga ku meza y'ibiganiro, nibyo nabo bari baremeje aba bagabo ba M23 ko yakwanga yakwemera bazamuzana ku mbaraga maze aganire ikibazo gihari. Rero umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cya DRC Tina Salama nawe mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X, iyi ni Twitter rero yahoze ari kera yitwa Twitter, ni nyuma y'uko Angola yari imaze gutangaza ibi biganiro. Yari yavuze ko ibiganiro na M23 twamenye kandi dutekereje ko kureba ishyirwa mu bikorwa ry'uru rugendo
ry'ubuhuza bwa Angola. Abakuru b'ibihugu rero binyuranye barimo abo mu karere ka DRC n'u Rwanda biherereyemo ndetse n'imiryango mpuzamahanga nabo bakunze kuvuga ko nta yindi nzira yatanga igisubizo ku bibazo bimaze igihe hariya mu burasirazuba bwa Kongo atari ibiganiro hagati ya leta ya Kinshasa ndetse n'umutwe wa M23. Ibitekerezo byawe n'inyunganizi birakenewe kugira ngo dukomezanye tubane mu biganiro byanjye nk'ibi ngibi. Jye nari Emmanuel, iyi ni Newsline Rwanda. Kora subscribe mutarayikora kugira ngo tuzamenye n'ibindi biri imbere bizava mu biganiro bizahuza umutwe wa M23 ndetse na leta ya Kongo ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu cyangwa se Werurwe.